ole Bollywood actress zinga khovel thang chuak rak khopa thom nei lian le khovel mi puite ngei ven ron tak hi tunge ni kan ti chuan American singer songwriter le actor ni bok Nick Jonas a Queen of Heart ni ta Priyanka Chopra ming hi ari masaber nge yang le Priyanka Chopra hi kumsang ni kuma Miss World ni na raw pui taka chana tang khan khovel mi puite hian kan lo mel sha tran ve de a tuta Bollywood film industry lu chilin rinai takin acting alo thiam na sa chunin Indian mi puite mei baka Bollywood film star lola to sa tak tak te chong le a mel thatna le acting a thiam na baka asak ruang moi na chuan khothlang ram te po ani hle nyang chu kumsang ni som pasari khan a pian tira changa avoi khatnan Hollywood movie a chang tura offer movie lavin khovel mi pa piang to zong zong zinga lar le thomna pol tak Dwayne Johnson darok te shat lar bok chu aron chan pui ve ta hial maya khata tang che khan Hollywood movie sang sanga po offer mu chho ve zelin a pian le seilen na mun India ram a in khothlang rama atal na sajok le a chuta American tlangwala ro ro po khovel thang chhuak rak khopa lar le ming thang Nick Jonas nen lawin mel tai chavin atopa topa phei chuan khovel milar sang sang baka ami le sa Indian actress how thik tham khopin ro pui turu lu tuk tak mayin ani nei ta mi mai le ngala an chevel reng reng khovelin athir thua baka an kholai chuak reng reng po breaking news a changhal zung zung mai sia ei wangkhan Indian nula pel thale pianal konfi em rang mai Priyanka Chopra hian lotlin na chan chho tirata milardam tak zinga aru ka ngai tu le thik tu anga thin hle ani che khang chu media ten an komna sang sanga zo na mai nei le chan har sa tur tak tak te chu ama chon ta fau maya chung zo na ngai om tak tak an zo changa Priyanka Chopra in apaidaih theih thak lo an zo na zo ang che a ngai om taka chan le deuh kher thin dan nal tak tak te chu kan thlir haw le mi mai don ane pakhat na chuan a English ophoi chung changa di ram na to kha Priyanka Chopra hi Indian nula ni na angin tun ma English ophoi kha chu alo vai ve rai thin hle nge ni don dia tuna English man Indian ani ti sha shan theilo khopanal aron mang ta mai hi Kareena Kapoor chuan a she thiam theilo hlia media kaltlangin Priyanka Chopra chu fake accent mang a English ophoi lem lu tuka alo mo pu thlat maya ei wangkhan mi tam tak chuan tuna Priyanka Chopra English man naljat mai hi a ophoi pa ngai ni lavin American how ophoi teu theibe tura zir chop mai ni a original accent chu ala Indian tluang zeleti in social media sang sanga deu so nanan mangna sa thin ya he a ming hliaw na hi Indian television host Karan Johar po khan lo mang chang ka yin Priyanka Chopra interview nei pui chung khan deu so ruve ti sha takhian I ophoi hi khoi changai mu nge leo he zo na hi ka zo che ni lavin actress Kareena Kapoor rin a zo na che chana sha chak em ani e ti na zo ta deu kher mai ni chu khati lai kha show en tu te kha chuan khatiang zo na mai nei tak mai chana an zo ta rup mai kha thin phu dup chungin anen nge yang le Start by asking you where you get your accent from. Where do I get I did not ask this question. There's a leading actress by the name of Kareena Kapoor who had this question she wanted you to answer. Amai ro chu Priyanka Chopra chana hian afin zia ava phau lang chiang kher em a hoi her reng reng a zam lo ti sha tak hian oh Karen dan chuan abial pain a mu na mun thawa ka mu khan in ka sha ti na chang re umai ni chu Right. I think it was the same place that her boyfriend gets it from. Oh, really? Yeah. All right. e interview an nei live vel hian Kareena Kapoor le Saif Ali Khan te hi anin ngai zon live vel ania Saif Ali Khan hi kumkomi vel chawani lain UK ya le khazirin om thina chutiang thavin Priyanka Chopra po hi kumsom pathum mi ani lain America khwan le khazirin alom ve to thin boka tabrama om thang ve ani awang hian an English accent chu dirjop ngai lova a ophoi pa ngai ni chale pek manga ti dang lam kwal vel kher ngai ni lo sia asoi lang chiang hle ome choble chila zona deng khong tak soi kwal du ngai lova toy fel at mai an chan let ngal mai theida na chang hian afin turu zia hi achiang maya azot tu pa Karan Johar le Kareena Kapoor te chu ada nil ve rem khop mai panina chuan reporters pakhat a chan le danal tak mai kha Priyanka Chopra hi so sang sanga le
event shanga in lan na hian reporters te hian zona tam takan lo zot thina kumsang ni som paruka reporters hau ma in lan na chuan news reporter pakhat hian uluk tak le chek tak hian zona poimo tak mai hi lo zota Priyanka Chopra Deepika Padukone nen hian thian thatak BFF hian in kan lo sha Hollywood lama po inline ve in hlotlengin in ngai san hle chuti lain report shangin antar landanin arukin global competition inel rukna na satak in nei in kan lo sha hi adik rengem ti in zot phong maya Priyanka Chopra channa hian media hoten omsia avan phorang chang kherem nui sen chunga mel pa chuan BFF kan ni iti zo che sia runa global competition kan nei iti le box sia engi omsia tin zot leta reporters chuan global competition in nei ngei lo chu nangma ka nge changa shat kan du ni tin zot sia maya Priyanka Chopra chuan fing takin ti hian a chang ta ni chu ka ngai dan chu in ngai poi mo ve tong ai ni indu huna Priyanka Chopra le Deepika Padukone chu best friend an ni ti min chua indu huna anin erdun lutuk ti in min chua le mai boka engang point sei mai la in ngai dan en thak phadon chuang hleinem chu wangin ka chan ker cheu enge chulna ti na zot let me maya reporter chuan soibel tur shelafin adang chiang hlia a soile chuan tur shelo chu tlema adang ok pha thel hial mai theine कहते थे कि हम दोस्त थे अब कंपटीशन बन गए है ना पहले तो ये लिखते थे ना सब लोग कि वी वर BFFs या तो ये कैसे बदला कब बदला क्यों बदला वो आप बताएंगी हमें नहीं मैंने तो नहीं कहा कि बदला है आप कह रहे हैं कि बदला है तो उसी पर क्लैरिफिकेशन चाहिए था मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ ना कि कुछ नहीं बदला जैसे थे हम वैसे ही हैं आपका नजरिया बदला है जो आपको नहीं बदलना चाहिए athumna chuan Priyanka Chopra hi athwa ka tha in hetianga zona ngai om tak chople chila mai chan nge yan zo sak hian chandan tura hai cham ngai mi alo ti thei hial tur hi ni a an zona angai om paule athung rul tok che in chapau ti soi tur ni map si lavin azo tu te zagru chem tura chan le dan hi athiam tu ru hle a Indian television host pakhatin interview anei sak chum po khan Priyanka Chopra in chan har sa ti tur tak chu ti hian zot le nol maya khovel pom phwa magazine lar le mingthang tak Hollywood milar tam tak po anin lan zin lo na mun tai magazine na in lan turan thlan not na chana che khan acting lam hi thiam wang shim ni mi alavin social media lama in ti lar I thiam wang chawa thlang chen ni in sha em ti in zona mai nei tak chu nui sen chungin zot tareu maya Priyanka Chopra chuan nui let ve sen pa chuan tai magazine na ken lan thei kha ka ngai lu in kalom hlia beima ai don phule lar tak te po in lan tura som lova ema min than chat ta na chang hian larwang shim chawa in lan thei kani le ni lo chu chiang mai lom ti in a chang let me maya interviewer chuan azo na zo wa thei ni si lova mai nei taka chan le dan nal zeta wang chuan zana thamani ti a she ve hle ni turani zalau pu hin anui lui ta heu mai ni chu palina chuan khovel thang chuak rak khopa show lar le ming thang tak Wendy show in lan chuma achong kam chuak wadli le khan American ni pui ama le shangai mi alo te du ron a hlo phain a khovel pum phwa pangpon fans awanga pha chang kherem television host lar le ming thang tak Wendy John Williams chuan Priyanka Chopra chu a tactic number 1 mangatin hil poimo turu tak zo chwa tum ve kar maya zona poimo tak zo tur che kanai tin buran chan te tia Priyanka Chopra chu a phur ti sha taka hlim taka anui har lai chuan le I thian nu kha Meghan Markle ani tiro tin zot phong maya Priyanka Chopra chuan o dikalom tin lo chon wata chuta Wendy chuan zo chunjom le ngal patin Prince Harry bial nu actress le mechelar takha I thian nu ni tiro tin zot le a midang chu ni se o dikalom ka thian nu nya mi fel takani tin an chang liam mai nga nima sela Priyanka Chopra chuan wadli lek is that an achievement Meghan Markle chana nei chu lotlin na ni emni ti in zot let vele take mai ni chu Wendy chuan zot polo in ti vel hle ni turani a ka zot mai me chen ya ti in in pha noi len hun to ni heta chiang thok hat tak chu Indian mai chia Priyanka Chopra hi khovel pum pui ma po mai che indu tok tak le konfi thok hat tak ani sia a chiang hle a heti khopa thlok tha hi Miss World dit mun alo ho po kha apu hlia ti a shat hle ome